Media kakra ewo Philadelphia ni apanyi Steven Adum Chedua nkrofo obi agi tum me computer madam sesi me bose ye kan Ghana ha pa prophet ya wogina so a or more branches no ni pa e prophet Steven Adum Chedua platform na ye wa so je se wonya mete so di no bi pe bi na okobugu to nwa pompae na platform ye gina so di ba nyame asem e wona kan ya temdie pa wona ya adwetwa wona ye kuti abodi a ene Yesu Christian dom da achi to message prophet 1 enemy nu Steven Adum Chedua ye nyina Bible bakoma na ekura Bible si ye mani nu twabre ndo na ebehu de ofura wurade enti mo bia njaji obi na enya dobre na asofo nso mudi achi yesre mo womanka se omo so omo kwa ko ye ko bobo no last minute selection na omo ko ye selection full keke selection tantai selection full selection na amoye enti obi mfa nkwohye sofo bi na nkwofa ntokwa ma mesre se enkoye se boni bia nim so ri be ba nche so ko board ba na okwa abato enkoye masre mpa ba ma le mo nkwohye nkom ebe ni Bernard Sam Fantini o me twa board ni ya asense wogina board de se o se mese wona boke Japan de wa weni awi na dada no kofo mi twa wa kwa se ba so every set ye dia ma na waje papa ya ko we ni nti wo beji wadi okay nti enkoye se mabampa ya ma eni obampa ya ma de aka no ope no eye urade ende onu obia nyasem na komansa se wodi wadwe no konkom hye so se ye se nya ma wodi ye se wo ya trofo ena ma beef eba na so nyina mu no mo ma yan sori nti ye ho so fi se ba cho enye nsem se ne ye ma panyin kom nsem se ye ketwa ma aha na Christian Council for Juma ceasefire beba mark my words ensem amaka mo futum ceasefire will come very soon. Abusia Ghana Black Stars abefie ya World Cup no went me anko manim after say Colombia e show me kaba kwa womo entime anti after say Ghana Black Stars ebefie ne ene e honsem de akoye say yompo so wo social media no so a wo say entokwa bi ama ne homre so dendende e wo asofa kasefo mienu e dress of Steven Adum Chedua na afi prophet wo pambo womo entime nyina e Ghana Black Stars World Cup wo mu kopie mu e ho ena so for ba ko be kire se wo ye fasting e ma Ghana for ba fie ba ko so e kire se wo no ena bomb pa ye editor Black Stars no echi nya sa kwade nka group stage wa ena ka Ghana e ba fie sansemi ena akwa fanto kwade aba sa be dia so for mienu eja eda wo ntemu a enya sem keto akwa ne sansemi ho ena mabo e de pni prophet Eric Akwasi Aponsa ya ebo ne ma ne se computer man ye ba bedi enkomo wa ya krado kam ho ye ma na kwa ba na ye fa enkomo no hwehwe so Odi from Wakwaba. You go Santa Papa na want to say. Let your own family no for share. And you open your voice say bom. Odi for with us. Na odi for Black Stars na ko bobo. E na wo ma ba fie. Say na Ghana for ye hwe kwan say enkom be ko mani moment ni anko ne sa Colombia hye me ye ba fie. Afa Black Stars ba fie ne koda so ya. Entoko bi ama no homle so den wo media no so nya no asofo bi enu. Ada den to kwana hwehwe so ba ko so na ye fasting say Black Stars mrefi e de che ba ko a wo se wo ba na bo fata Black Stars na ti say ewiase tumi bi chetumi na Ghana ko say we dey say nke Ghana o man Ghana dey dey nyine kwakwa dey see dey na fe den to pa aba so fo yi mudi fo we he media isu say den to kwa isi ko ne nsem mo tuma ne o mo ho a o je ne say oba pa me dasi so for die mu no say ya e wo dada entokoi Bible mu nyina na bi wo nuko chemi no Paul woni nipa Agrippa so woni nipa owa na mente me ho ase asori entimi free asase suda namo yetimi aye amana yi asofo ntokwasem hu se mmana nya mwanwo ebi say and now say obi a wona do machede na obi a wono background me background Church of Pentecost. Okay. Obi akọ man probidices na busa Elder Eric Amponsa ye be me father no. The training me a Madam Leku tete me nyum tu mu Apostle Dr. Poku nyanu na
Dumumia, the one such a apostle retired Ayrakwa. It is a Pentecost apostle, no mamma, such a. Nti me yema dia edenya behunu sema sori ya me womu no me bo sema twetwe breki kakra na nsa kura makasa didi atemto da bia mbu same am so o mbi binti a am so de bede se de yesi atoto ye ntete ye mpesa na ama me kofo we no ane say ebre bi mu na mo ye mi ntefim kan say na ya makai ama ye di sofuduma ni mutwitwiri abato emu na etwitwi football mu enti ebedu mebinu adi fuduma no the next 5 years to come no adi fuduma no betonsu na asase wonwa Ghana fo ani da won so na ya kasifu yi meka kasifu ya we are the heroes of God's ministry ya papa Danke Williams mo ho Reverend Musa Otabe ho apostle Jena Sam Kwanchanka ho na ye papa Agyasare ye papa Danke Williams mpanyifo wo na chiri ye no mu okay aye tie Musa se so ya na ye hwe wo ma anya akono da be pa no bi hu se reverend is to that number and Bishop Agyasare koda da be pa no bi hu se ye papa Reverend Mensa Otabe onu obegina wo koda da be pa no bi hu se Archbishop Danke Williams wa ba bonten le yonku bi ekoda ye be kan se bi o monye prophets but obi a won lie Esther awreho na asefem o mu se entoko wo be kase nyina no ye na sofu ya chidifo me di ya kakra ewo Philadelphia ni apanye Stephen Adum Chiedua okay na nkrofo no brothers no nti ye papa Stephen Adum Chiedua e chidifo no me di wo ho ya kakra adentia obi agi to me computer madam sesi me bose ye ka Ghana ha pa prophet ya wogina so a or more branches no one pa a Prophet Stephen Adum Chiedua. Okay. There is no dispute about that. Okay. Now, Stephen Adum Chiedua, nyame na raising a could level. Menti me nje no. So fair wade and unfair wade no. Me obi kan bi kire me a me. So I can never condemn or judge him. But papa yi ekoye na sebai IGP Christian entity. Some of the Supreme Court judges Ekobi, High Court judges Ekobi, Appeal Court judges Ekobi, other judges Omukobi. Emu posi mpanyinfo so ga mpanyinfo. Nti anokwa nka ensombo enfama Philadelphia fo no se nka ba bia mfana nya so chi be kukura firi bia no ye hwe urade. Because urade mpega enaba. Pacho Esther Atimasi. Bible say emoya boko sanka abufuo. Nti aso se nyame madom na titiri sei enye Stephen Adum Chiedua prophet na oya onatia kumase kwa block oye. It is our credit papa yi na chifo yamfa nkoma yifo bi. Okay. Nti na nkoma bu sam say apart from who amoye onatia eye ekwa ni timi block no. So for be pim dan chire mawa. Nka hokura nka mumfa mpem. Basa brothers ne baba. No be so be video bi. No mo dia kanta da bi. Oba mani adene pa na nso ba sofo ne asofo ntema yi a menya no wa asore dem. Menya no wo TV so menya no social media bia and ya asa enye me platform bi. Because the platform no representing God. Okay. Platform na was so just when you met so
Dino be be an uncle book to your pompai. Na platform a gina so deliver Yamiasem. I want to hire them the day. I want to hire you trap. What I could your body and yes, soup Christian from the Dutch. Then said Philadelphia for one so cry. One so cry. So one payo, so I'm one payo. A year. Football is a game. Next time, next year, Papa do Mucheria, and a minute opinion will be a basketball or Black Star with your work in and answer you, Monko. Name the 2 women in the Pabia so much church. This is a computer many because Million Yamia March 28 December way, not 44 years in God's ministry. Yeah, never some more come up and show. You see, when you know what a computer man can move and beautiful Yenamisa. Ah, you know, remember what? My German announcers. Selipa, who quite for to my fan. Mamma, some more prophet one. Okay. Prophet one, the Mimi and Cassam. Never put free moment call lay prophet. Beginning, you know, Okona, come. Say, and yes, of be umpire, and I'm away. I see, Tamani a queen, Lemon, a Ghana former of form, Cocra, why in front of for Incubi. Miss Slow, love when you met the prophet to Uncle Bruno. Yamea Tung, and Obata, His Excellency President who? Utu is so queer, Papa, President why? John the many Mamma, why? Oh, Beleza, we hear protocol be. President, you will to pray. Eba Kumasi say, me una so the be modern and to ara na se fo nyina eba we Ebenezer prophet 1 upon board one sorry eba tena platform so hey na benya nsa ubenya nsa na nko obusa ho say apart from all the prophets you Ghana no emu hwan and the president we we ye we call na sorry the biggest opportunity ever in the life of prophet 1. It is someone in penny for Namsa, who your castle. Because I hear some member man penny for the door, no more side. But the message of prophet 1. Enemy are 7 Adam Chebia. Yana Babu Bakuan, you cry. Bible see a man in trouble and do any wood you feel that day. And to more beyond the Jupi. Not any other bray, not a soft full soy, Mudia Chia Slemo. Mona, more hair so as you. Mesramo pa Professor Yanuche so for the Osono. Minimum. He's such a nice guy. Yeah, me who said and some be quite safe if you know, but no, he got heated. Mr. Manabama didn't like it at all. What I say, Mr. Pa so Paka say Prophet 1 a size and size of an Enyano Coreda. I best than the Prophet 1, no size and you are not in the equal distance. And how cry infant to the master say, was so. I do respect you a lot. Never underestimate your calling. I saw the sopa. So, dear, one quite say, and understand me. I do tell you, I bread. Left your boss, and I will be able to do much you. Na ma bra ho brase na nyame ya wadom they say papa Steve adum chebia na assistant no nyame mama so de wi ase nyina mo wadom nti de be biem nto kwantoko beba na mesre mo pastor chief mesre chief mini okuma ibokuma se ya so do ye me fe mesre pa be nyame de woduru sika fam no nyafo bu anu onimu na obeka se atia na so me nim se mbo se ya kase obi wo sika pa Prophet 1, the software for the chief. And Oscar, a man also, he has everything. Now, fear what to Tony had done was his secret, several best 120. Oh, okay. Man, a woman, and a man on beef, Papa, no be a cancer because Timothy say, when no, yea, many are part life in your beef. Now, was a part of one another from them. Some of them be a quack. Now, switch him, you know, say, what? And if I ain't quite anymore. Now, as I said, no master. Let there be our team comes. Yes, sir. Now, my Christian, so many chili for no. My ABC Bassa. Timothy, when you know, you Stephen Adum Chediam, so tell me 1 year or 2 years. But Ebenezer, there you be in the equal age. Master, the prophet 1. Menon, yeah, but it's about final.
Eba pastor bi adum chedi a mesro pa mesro wo de me share face to face but me hu TV so hu TV so etu nkotwe de atwene wo man ka se omo so omo kra ye ko ball no last minute selection na omo ko selection full keke selection tantai selection free and the lemon kai ntin kam na lewe ya adere se selection na amoye nti obi mfa nkwohye sofo bi na nkwofa ntokwa ma na lewe nsu metu fo kodwo wo fanie me fro 24/7 yedim komo kodwo mesrew se ntokwa no ba ya wo ba mu prekope no ha me pa ememme me wo fa se ni mpona na mesrew pa se ne kodwo de se aka na aka na ntu se ni papa na ntokwa de foforo nze ne wo ba mu aso be kwa je ne papa na me se bi sa no wo mbem esa na esusu jegum okay me nia bai se won se me sisi afa yi mu ana me wo yi o eti me busa mo se wade pa me se nya 20 years pra ka ho mu sofu jumama 80 years ma ho de we di sabe na 7 ni pa bia ntem e ba sunfim nti message se won de on to so me number 0244 571050 uko zo wisma se bi me for ma me sa na o ka se ne edifo no de wo manim eya amanyosam ne football no de nyamedwuma no etwitwiri fom ba de bi so e kire se enka ne ye hwe asenka oman bi bekwa ako a wo mu wodifo a difo ne ka ne wo kwa ebesi de kire wo ene no ako ni ho bi mako na koya amanyosam ako na koye football etise wo man no ekọ bebi a amama ni na ekwa kohia akoko akodi trophy ba ako na senka di ni bi bi se rade se ko ya ga na ye kwi ebe kwose na ka difo ba bonte no be ka senka wonye ebo ni tete de no ya no mo kwa ebisa okay tete no mo kwa ebisa so bi ade ayira na obi so we se yanko odihunufo no ana odihunufo ni asesa na be na prophet prophet nsa pepe commissioner na odihunufo sa pepe na ene no ene tete nyamsom no edifa kakra okay masre na sofo yi mu bia mfanto yitiri mu se enye bone se minister bi ana amanyoko bi ene nipaku be ba ho se wo ba for ebisa na bibi na mum no e ma na nkoye nkomhye enkoye mpaibo me bom prayer mam se urade mi ekwaye na ne pa enkan se mpaye na se ye urade pa urade na opene yandi di se urade pa enkunim diem la ene obi antake obi mo ba atake oda na mo ko ba se me ka che ni pa nyina ko wo ba we ne sa ball we no ba ya emwa football is a game ene na ama edin toko we nyina ba me so for diem mo experience kura me nya bi ni o adifu a mo so mo che me Ghana hapa wadwuma ni mu no dabi Bishop Salif mu nyina abatum se me wadwum ti Bishop Salif amako Archbishop o mu so Salif mi se me ye adwuma no achew ye ni Reverend Institute onum anaba no tamba Bishop Ajansare Watermelon ya na friend brother Charles na ma sha se wo bom yire da etu me ye adwuma no ye no ani prophet ayi Joshua J nom Reverend Usu Ansanom Sabenye ize omubie joy na ode Martin ho woni nkoda mienu bi mo de mo nam etututu man sana glorious no no mo da dum dia makwachi little by nti yesi munya no mesi kumasi mi preach ke o amwakon fidie ni na Morgan afena nso ba besuma fidie ni achire kura ye kakra na prekuso eba be kan ye ho wati ase odifu ya omode ya ayi so nan atwe ne kumase ya difu bi ombu no pa ya rose peso nso akwhye nkomi basa me fan kotudwa nse sabe na soja fo yi oya rofo a omode chire o man nyina se mumra sa ni pe na abiditro e na yesi mafa no woni ni nyina ne ha se dada de okay tibi ye nyame adwuma na cheo maye nyame adwuma che papa tibi no medie wo mse ma no ya de nanso eni pe nyine kon Esther mesre se enkoye se boni bia nim so ri be bam che so okobor ba na okọ abato enkoye masre mpa ba ma le mo nko hyenkom ebe ni Bernard Bernard Sam Fantini o me etwa ball ni ya asense wo gina bog de se wo se mese wona boke Japan de wa weni awi na dada no kofo mi etwa wa kwa se ba so every percent ere dia ma no waje papa ya ko we nti wo beji wadi okay nti enko se mabam pa ya ma eni obam pa ya ma de aka no ope no
ɛyɛ awurade ɛde ɔno obiara nyasɛm na kɔmasa sɛ wode wadwene kɔnkɔm hyɛ so sɛ yɛ sɛ nya ma wode yɛ sɛ wo yɛ trofo ɛna ma beef ɛbam nanso ne nyina mu no mo ma yɛ nsɔre nti yɛ ho so fi sɛ o sɛ nyina so na ɔtene ne bɛde okay ɛde odifo sɛ ne enuanom mienu odifo mienu de ntɔkwa gyina mu no ebi nso ntɔkwa de bi so na mase a ne nyina no asɔfo ne bi direct de kɔ ɛyɛ prophet Isaac Owusu bɛmpa hɔ kwasi eden no ɔbɛka sɛ wɔhwɛ World Cup yi ne adisɛm a ɛbaa yɛde fa Ghana Black Stars ho ɛne sɛ na adisɛm ne nyinaa amam nkɔm a adifo no hyɛɛ no ne nyinaa amam wɔso wɔhwɛ a Ghana adifo no ama adifo sɛm no asɛ wɔn didi agorɔ ɛyɛ ne sana na adifo sɛm no emu ayɛ ha ɛna adifo no bi sɛ sɛ ɛba no nea wɔde adifo sɛm di agorɔ deɛ a ɛne nanka yɛ papa recognize Owusu bɛmpa because ɛba na amonyɔsɛm a wɔde mu tintin man pa so no deɛ ne amonyɔsɛm deɛ a ɛna wɔn aka no so deɛ ne bɔ nti si dɛn ɛna wɔbɛkum deɛ adifo adi da Reverend Owusu bɛmpa deɛ ɛbɛtumi aka n'asɛm pa because ɔmo ne nyinaa fi kuro baako okay ɛna ɔno akasa ɔno na asɔfo ɔhwɛ me na nkoa na odiifo na ɔsɔfo a mo Ghana ha sɛ ɛba sɛ menya abrɛ sɛ me na si Reverend Owusu bɛmpa asɔre dem wɔyɛ asɔre wɔ ho odu sunsum adu here obɛgya mic na hyɛ bisa saa respect no wɔyɛ ntɛm nti ɔno yɛ nua mesrɛ Reverend baabi a ɔyɛ nyame adwuma akɔduru no mesrɛ ɛmfoa no nkɔto wɔn asɛm bi mu ɛwɔ bi medi wɔte on se ba yo mo refer so hyɛ nkɔmɔ abato but sofudie mu no ɛna edifo dwuma no obi a wɔ ne field obu hɔ a the field no ɔbɔ man no kɔkɔ sɛ abɔfra ya wɔ bɛ roja ohia sɛ eguru mu no kakra na sɛ nyɛ sank wɔ nam the rightful path but presentation of prophecies no ɛna ayɛ te sɛ ayɛ ne nyinaa kɔyɛ death okay ne sɛ nyɛ sanka wɔ ba sɛ te sɛ Jeremia no ho a o man ho atemu no de ba but o hia guru but the boys ni sisu sa na wo to sa from kra na o mo hwehwɛ mpanyimfo a yedi ka no no nia ba bere bi na nkom hye bi eba sister bi ni kunu eba asɔre ana mo sɛ oba na nyim de hwɛ mu ana mo sɛ oni kunya ba mu sɛ dabi enyi sɛ na oba na nyim no enye wono enye be ma no enye be ma na ne mo be ma na driver na oba bema so ntini hu jai hu ne nti pepe na so ba bra na kamale na so ba ye pon abra ti ye pon am head asoma bema so onko wajaja hyen koto ade me se ba yobeche cause bema no wona afa oba no ko wonti ase ti bema kwa am so ba bra wade mamu sesese wonyi nse no boy be na ye fe no kofi ahin wo se driver ya wode ba won na nyam anam se do wo se me ko bema na ya na me ni hye ma me ni je won papa na so bona wo se me mo am so okay se odifo bi ni hu ne ya masan ko de batugo so what you say na so me yedi na me ma kwanche na oh ye ene omoda soti e bebi so obi buy na nipa no eye shop e wo Accra sika yere almost 40 billion wachina bosom so ko ndo gopo omonti nyanye oba nam so kokofo adwuma efo na wadwuma mu nyina abra nkodi o ma no mo de na dwuma efo no 26 o ma no ngo dem so ye 4 buy me yesu sumade na mu se e ma na nkasa enua panyini ba nanso so na se me ko kan aponte pepe pa ho mbobo no ko na ma me ni ya bre bank fo gina me konso wona me simba jo mu nyina amonko obi anko wajaja hyen ko to kube enso na me fanya ade ma de wo gina nyame am mahunu bibi I applied wisdom namdewra sika no na wo wai wasen kamere ko aboti da ho bari siso 200 million sem pachopi mama no makobuni ko kofi na pa wase tela tebe kosi na so makata mam so mam mu nko adwuma mu bo so ka so no nyina kofi obedi wachi o mam nko adwuma na meba adwuma mo wo aba abaye bibia mo tempa am na fa kai ko ye no ko tem sika no sa wo mo dwa ye no tutu fo mo mo enchem no di ahye ko tim bag akesi fiura ni tuye nti wa na mfa atinam se antie bro na te se no se na so abofo abe command sika no e dia manti bra so for say of akabe enwano what a wisdom was that wow nti we huni pa pro first we akwa be sile it not say reverend why you man ache I do respect you a lot and for what no nkuko bibi etisi mu e ma obi ma metwa because in commission obi an level sanity odi for Ghana for bi say
Sabre sene enkomhye si de ahim Ghana ha enkomhye no se ka me se dodo na na embam no enka be ya nka e mampani ensete mrebi ma mo adifu wo ne wo hye enkom na ambam a ne ya pemre bi ne ya diawo sene be ne be bra sa de na enkomhye ye hye embam no ne se ya na na ma president kwai say obe kase won na be hwe adifu so. There's no law in our constitution say president any hwe adifu so. Sene ke betimi amend na ne body bia be shi. Churches, no. That's why we have the Christian Council of Churches. Okay. They have the regulatory board. But one regulatory board, and yeah, one sure as soft one year different. On say Christian, can say council, no. You found Kodanko. Omo money na omotetable for no Timothy because a body beer, Christian body beer. International for Benya international relations na so fonti mutimi nka fontino ati se brofo no aha nti Christian Council of Church Pentecost Anglican CAC Presby no Assemblies of God no so ati ase Methodist no ana obaka so mate so bebre su wo nti wo mom dan no se papa agina sare no ene dan ka Williams nti wo mom wo hu enkrofo na keke ka twi no mo ya wono man se wo mo ya directed people. Oh, okay. Samu. No kwa makacho. No kwa makacho. Ntina me bebe ya me ya de bia me bo fofom. Me kire o mo say, ni ba bia me sua dia kudu mu ko onu hoda. Obi ya me kura 2 months so wo do ho batoto. Si ase ye nka bo fo pa de a. Obi ya me say computer ma bo. Me nka me en speech ma. Me kam na sisi so mistake bi ama. Nti untimi mfa tumi ne nkoshe president betimi adwena tumi so. Ade defend the executive instrument so the man so fie na no say so hona so sumbu wo man na ade amanyo amantugo beba nipakum beba na bem wo man hye president ase wo tumi so ogu no ande wo tumi sa the say wo say one ever aso for so ade honorable some honorable one ankra free ankra ade ba say so fu bia benya nkomhye bia fa ma me no na ntwa yi so for na nya commission no nante na jubili aso me kan kire sese na wodi fo ehwe ne ekosu yi aga na po twese ehwe di semi ya ekosu ni se ne di semi emmemu a kanya ne kwan ya no de betumi aya ne se emra da ho se wo hye nkom bi na ye threat police be that the civil aspect. Okay. The anya ne se what can say because e bono wa ko hye nkom sense yi be ba se yese wa threat o man no nya na ba mu e bono wa magine bu ti mase se about the phone womra e hye o nsem o mo hwe ni ofin se obehye nkom na kwa emwo bia na bema o man o ye ne bia ba na brief for betimi transfer na say ye mra na e say freedom of speech, freedom of I can say worship, freedom of movement, and then freedom of I'm not acquire say emra no freedom of movement, freedom of worship, and then freedom of speech. Movement with me call baby our sembrano want to mra so na police me how so na so so akwa na ntepo police me how wa na do ti be kwa konupu so so be hu baby amobro ana wo na na akwa akobo apesi a wo mubu anye wa sa mre wo nyina awo ho ye adwuma no mu se de be ya ye be hyemu kena ne se o ka so kwa amendment kra na e be ko parliament be bobo ho ye be ko e de akwa kire the president na wa ye ne ye de akọ ne de ebeche nkonko yehu so mama ya mena mu munya dire se adifu semnes of djuma no because na ma hwade so asobo ko register okay we ne canopy ase efie bi mu wasama ye wedi only lances a wuntimi ye say yan gazette wa wuntimi ye gazette opa wuntimi ase wuntimi register so no na ayi nipa wa ye gazette eyi ansan wotimi ahira ye froso wotimi asiefunu wotimi ato abadini anso na de oni ye ya na okopra kare kan wo de abo makola waseme ya apostle no kukuru no kakra ka apostle o ma mehwe na me adma September 20th mesha apostle ha da ma mehwe Odifo ebi interese ye papa wo pambo Ghana force se ne nka ye hwa yonkofa eda ono ene ye mampeni John Dramani Mahama ntema fe ye so pepani adum chebi aso
ono so ayon ko fe da wono ne mampeni ntem no eye kama enti ka bia sa be de ensem ne keka ko ne ni ya ye hye enti ka mampeni fa ne nansim na dwebra enyiniti na so na no ada na video bi beto mo so se ko pa mbo che se ye besi ne wonya sie bi wa ye ne be ye bi wadom ye bi ne wadom ye de obi aba be ka asem bia e de waka no me no se se wonu na do no betum a eno me ni benyam ti wo mo e se mampeni mremu no omo so sa be de atra mampeni akudu sunsun mu wiase odi for ensemini enu nsem ya abamu obi betimi abeka ma so bia ba Bacho, enye nsem se ne yama panyin kum. Nsem se ye ketwa man. The president for the whole Ghana. As of whom you don't do that. I have a Christian council for you. And I wait, me my foot to okra ma dia be ceasefire beba. Mark my words. And some of my come of foot to ceasefire will come very soon. Because a chief no, my friend pass a chief. My friend Pambo, we I'll call him. Omo de make be aso ombeti. Na me pay papa Steve Adum Chebi aso number my friend. They make be ombeti if you cross maintain from one. Through this video no. Odi for the crack. The crack is when you come from some come. When you interview no be. When you interview from come na ko. Abusia I had a brother akwa me dey okomotwetwe ni nyina esi Prophet Erica Kwesi Afonsa and as I read there wa work careful set ne so a body abufu ne ko na so busia ya na enye ya so be den ya je funso ni nyina so da we there ye she odi for boss ye de betum de amanu se ne waka no se before betse ama sumdwe etimi eyim ti message so we get comment our comment section ho de amami all the social media handles no too much gh all subscribe like ya share na for social media share Macron.